set aside there and your mammy inja obia a waitre. And me and you been sinching. Nemo me no ye mum na ye nini, Sunny a beya. We are sending back also, ama obianson a die. And no, any botaya ESSIEN so our 11th hour project team. Na say, one year at na fiti asiano, eba besi and na, only me beya dream say, ye started free baby. And na yaba beju baby. Ye sha ase no, ye ne omanfo edi nkomo, akuafo, ye no mu di nkomo, kwan omo fa so, eye akuadwuma, eye kwan papa, ebeboa ye. De na ebetimi aye aka ho se na ebe ya akuadwuma no, ebesiye na ye nyina nso, ye nya aduane edi na ye ho atoye. Ewie nso a yesan so hwe ekwan ebefa so abo ewiase ne ho ban meka ewiase ne ho ban a mekire asase no nipa ewom emframa ye home empo nsu a ye nom ene ewiase ne mumwo nyina no ekwan ebefa so a ebebo obia ho ban na obia eho enkwakire no ye hwe sa kwan ni nyina ye hye ase ne ye ne omanfo no di nkomo wia yesan so kompanyfo ho ye ne omudi nkomo eye MPs ye ne district coordinating directors ne assembly members ne AGRIC extension officers ye no mo edi nkomo ni ya hwe kwan papa ebeboa ama obia anya asumdwe ye wie nso ne ye bibi e frɛ no focus group discussions a ye call baby to say kakumdo ye no manfo no ekodi nkita ho bebre ye wie nso ne de community forum e de kan ho nti obeka ya me kire mu say focus group discussion no eno ye edom kuma bia ye no mo edi nkomo na community forum no so ye on a larger scale just say no amanfo bebre na edi nkita ho ne age o mo adwenkyerɛ eba no ekwan papa e befa so gender equality kwadwuma ye kwan papa e befa so aye na aboa obia empo esan so kra etwetwe adwen efa plastic waste ho see e be plastic waste every ho because plastic waste no man for no meti asese e ha adwen bebre eba no kuaye mu mpo dia e ha adwen pa esan se e ma asase no enya ahoɔden bebre ema aduane nso emma yene omanfo no edi nkitahode e twa to e community forum no omo ye ka sanka omo ma e bibia e frɛ no action plan no e bibia se ye ewo kakumdo a ebeboa ama ohaw bia emba ebetimi enye aduane 10 5 20 even more than that years to come no e kom enkoba na ye nsanso enyi obia ensi nchen eba no mpuntu a ye hwehwe ni mu na ye ka se omanfo develop bibia e friend action planner ebeboa ama we nyina akoso emprempren no me pese me de ukọ back na ye kọ ne ye kọ hwe sa video no on the action plan no na yehu ensema omanfo ne editudwa ne ebeboa ne ye de ESSIEN so na ye ya ebeboa omanmu ni nyina no ye mpese ye kọ na ye kokọhwe ye wi a ye ne ahoho akese mienu bi wa ha sei ye ne ombesan edi nkomo ye besan so ebie ahoma no ama won so a wote ofie won so a wo hwe ye no wotimi a kye wadwen afa dwumadie hu enti no mayenko ne yenkọhwe video no ye beba sese a plastic waste no ombo ahen into your basra abane there I did a plastic way rob use rubber na the bottles aba ma wa for contribute plastic wo do ba ya oi as no ba ya mbra onye hoye so wa fada ma kwando de no orenye ye no that dam plastic waste wo je ya kura as said the madden so wo koda na manu mu wa ni sa na jama de wode besi bia de wode CCTV cameras wode bo nta wo bia bo hwe wura da ba ebogu enwa na wa capture ono so wo chi nyimpa ba le tu ana tra bia no mpa wura for waste kasi mpini fie no pe mogu bia eyo plastic waste no eyo use eyo wo na content no na na za ba botu on tigamu sa onu gese wo ma government wo hwe ne wo band dam plastic product ni ya ekwono obutu wa force we ye for ende sisam adana e kan e de na wo baba nta wo de bia government otu onya nkofo community bia mu de ebia mfa no onya nkofo bia wo be sa o plastic waste bia dam rubbers na ade nta ebia so ye ndo efa be le bia be chen ana binti ba wa manta e beja dam nkofo so won so ba fa nde won so
ɔbɛn ho adwuma wɔn so ɔbɛn sɛ waste na ɔbɛ koraa mpa still ɔwɔ nkɔfo a ɔbɛ sɛ rubber waste ebe bi nyan de nkankra da ahene ekɔ afi yɛsrɛ abane dɛ ɔmbo ahen ahene yɛdi yɛn ho esi wɔ dɛ yɛbɛyɛ ekɔ adwuma no yɛhia mboa bebree yɛhia sika yɛhia endur fertilizers na adze a yɛde bɛyɛ adwuma yɛhia sika a yɛde bɔbɔ ɛpɛ sisi ala ma ahoɔdzen kɔ fam ɔwɔ dɛ haban na mmɛyɛ no mobɔpɛ a menyi sika nti montumi yɛ haban no bebree nti ndur na adze na yɛde yɛ adwuma aban wɔ brɛ hin bi a yɛbotum yɛde ayɛ haban no bebree ma adwuma no haban no so wɔayɛ kɛse ɔtɔ de bi ehu nso a hia ha na ɔdu mbiri bi a nsu ntɔ nti nsu ntɔ bo ne yɛ ekɔ adwuma no ne yɛ no wɔakɔ fam sɛ ɔkɔ fam a nna ɔwɔ dɛ yɛ adwuma yɛ no ɔkɔ fam ti bɛsra aban dɛ bɔba nkurase na wɔabututu boreholes ɔda ama ekwafo na wɔyɛ adwuma no ama sɛ ewia no ɔba yɛnyɛ nsu no bi na yɛdze ayɛ adwuma yɛdze yɛ dɛm adwuma no amfi dɛ yɛn ntabaka mu ha nyinaa obiara bi nya mboa efi dɛm adze no ma ahokyer ɔnyɛ nka hen ɛna ɔtɔ dɛ ebien ɛkɔ na yɛbɔ duare dɛ yɛnya asase nya waasa waayɛ adan nti yɛnya asase a da bi meti na yɛ menana mpo ɔba ɔbotum waadɔ waayɛ do adwuma na wɔedzidzi nti ma yɛbɛsra aban dɛ 75 wɔ no ɛna aban nankasa ɔwɔ na asase wɔyɛ do adwuma wɔdze ne ho ndɔbɛɛ wɔdze ba wɔtwa ahenso ekɔ afi yɛadze wɔdze ka ho na yɛwɔ aban wɔ beebi a wɔfa no 4th division ɔwɔ UCC kwan no do wɔdze eguro wɔkra wɔba mankɔm kɔtɔ bi medze yɛ edziban mɔtan wɔ kurom ha medze no so medze bi yɛ edziban nti sɛ aban fa dɛm kwan no do a yɛbɛnya bi aban bue stores ankasa a yɛtum yɛkɔ hɔ yɛkɔtɔ adze akwanyi ayɛ wɔ adwuma nyɛ osika kakra mpo a ɛkɔ a ibutum enya bi adatɔ adze na da abɛyɛ ho ma wɔ so brɛbrɛ enya ndɔnte dɛm aban store biara nyi hɔ nti yɛbrɛ a na yɛabrɛ a mebi yɛkɔ adwuma na yɛbɛyɛ ahona wɔbɛba abɔtɔn wɔbɛ wɔatɔn fofofo na wɔde kɔ nti yɛbrɛ mpo a yɛyɛ a na yɛlusi nti yɛbɛsra aban dɛ ɔmbɔ amɔdzen na dɛm aban no stores no ɔmbɔ amɔdzen wɔnyɛ na wɔmfɔm bo ahen na wɔmbɔ amɔdzen wɔnye AGRIC development wɔnye ho ne yɛ adwuma paa AGRIC fo na wɔ beebi a wɔyɛ adwuma wɔdze ndɔbɛɛ no wɔdze ba mani nyinaa wɔnyɛ bi ndɛ wɔnya asase a wɔdze yɛ dɛm adwuma nti yɛbɛsra Ghana aban dɛ ɔmene enyiwa nkɔ AGRIC fo ho do ohun na wɔdze ndur nnaadze wɔfa kwan bi do wɔkyerɛkyerɛ hen na ahenso ekɔ afi yinya bi leadership no a wɔwɔ ɛman no mu no anaa government obotum wa help a nti wɔkesi for farming land wɔ beebi ɔde ama kakumo do sɛ kakumo community wɔ farming land na nyinara yakɔ hɔ na yaka yɛ farming but as at now de nyimpa na yɛwɔ yɛdɔ nso sɛ asase ketekete na waka so ɔnyɛ sufficient ma obiara no ho nsa bɛyɛ nipa yɛyɛ bɛyɛ dɛ 100% no numu bɛyɛ 10% ti obi the land ma family ɛkɔ na yɛbɛnya ɛgye dɛ yɛbɛyɛ question no yɛ second question bɛtiri abɛfi first question no mu fɔyɛ ɛmaa no wɔnyɛ sufficient land ma wɔ pam wɔ hɔ no yɛ product no wɔbɔ twenty one side wɔde bi so wɔde baba man no mu ɔde kan bia no man no wɔbɛnya ahotɔ because obi anyi hɔ a ɔsi dɛ wɔkɛyi ɛwo no akasa nsu ɔde awo hɔ ne nsa ho bebe yɛ adwuma no ɛkɔ ndɔbɛɛ no nyɛ didi baba ɛman no mu nya ne ayɛ yɛ kuntɔ bi a wɔbɛyɛ bia benya ne kyɛfa ɔn dɛ ɛwɔn de sisi an Ghana ne sɛ abɔhwɛ a ansa na ɔbɛn bi a ɛyɛ farming a ebia wo bo ho sisi an ɛwɔ sika na ebia wo ho nti sɛ aban no pere bi obiara anya ne kyɛfa awolo obofom na ɔba beebi a grassroots wɔ no ɛho na ebia youth na wɔn ankasa wo feed bi a wɔn wagye farming no ho
na wa ba ebe yimpa no na ebe mfa yimpa na so ai ba na ebe say in terms of say ebe mfa la do yimpa no ebe use ada na ada na isa na enwere wire ade bia we twem wasen kwa ba yo say ebe technology bi o bi to aba na machine ka ba bia yimpa no butum na ebe mfa no da ye na farm na wetum na wa bo yimpa ma yimpa so wetum da ye na haba na o akona wo ba fara ebe eduban obaba ekomenye mban de we wetum nya storage facilities in terms of there bia say ebe mfola haba na eye de na ediban baba say dom dodo na so ye ediban na enwure ediban obobu nti say ediban gbo we wetum nya be bia obo store ediban Ebusianfo mpanyinfo say kakum ye omanfo netimi a che omadwen afa action target plan now tie ya ebeboaye enti na esitie no yaba studios ha say na ye ne omanfo no ababedi enkomo afa ekwan ebefa so agroecology ebesi wo yempotam gender equality sem ye wie so asa na medi kan ye bema kwan ama omanfo nso afre ache omadwen na ne omo nso omo ne ache ba ansa na ebeyi mpanyinfo ache no ye bekwa akwaje aboafo nkras wo ebesa basisi a. How do I know God is real? Can I trust the Bible? What do I say when my faith is challenged? Why does God allow suffering? Is Christianity still relevant today? In a world of questions, the God Summit brings the answers. From November 13th to 14th, 2025. Join us for a Christian apologetics conference designed to strengthen your faith and equip you with truth. Experience powerful keynote presentations and thought-provoking panel discussions. Take part in practical breakout sessions that give you the tools to defend your beliefs with confidence. The God Summit, November 13th to 14th, 2025. Afternoon sessions at 2 p.m. Evening sessions at 6 p.m. Register now at centralgospel.com/TGS. Mido, Gana Biana. Oku fa jebi wi aba besu en fita no pa e dey say baby she. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me be there no. Sister Cospa, ain't you one gas? I'm used to it why. Why? Down yankana wa. Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. Wow. Let me see your hand. Yes, I'm my home akwaba na sane medi kan kan ne yensem mrekra no mpanyfo a me ne omo fie ha enwe ye ba ewie ye ba be di nkomo ama nso ehu ne ekro no eye Owura Lawrence Kennedy KWARTENG ono eye AGRIC extension officer Cape Coast Metro haya na odi ne dwuma ono ene Ewuraba IRENE MENSAH ono so ye gender desk officer Cape Coast Metro haya na ono so edi ne dwuma mpanyfo mpacho mema mo akwaba. Yeah. I hope say nyame adom obi ahoye. Adomara kwaye. Edanya kopanse. Na sane nkomobo no etie no ye ba beka agroecology ekwan papa ye fa so eye ekuadwuma. Iwe so ane ya hwe gender equality nsensem wo Cape Coast Metro ha ya no. Na yemfan free agroecology ekuaye afa no. Owura Kennedy em say wo de ye ne wodi dwuma ye hya ase nyina ye ne wa ha sei na mpempenso a ye dwu ye pese yenye bibi e fe ne say reflection yen kai ye ho kakra from say ye no start ye no up to ende a me no kasai e de ensesan na obetimi akasa se ye hwe the way omanfo eye kuadwuma na aba aye no ye betimi agina so akasa we ni we na etimi akoyie.
services. Okay. And agroecology and the better was in fact very important because of climate change. We must AGRIC about climate change and we must and okay. Adaptability. Yeah. About mitigation now, and because of Sitaka Krayana, we hear so the mitigating into no one about some about it is a ACRA. Okay. ACRA project say Ebwa and JMET. Almost every year, Yeni ACRA for Janet for Kabi. And so over the in church for a very long time, still I used to do my online courses for extension officers and then you need to be a chair for me. Now, agroecology. Cecilia, AGRIC extension officer, a num training, you hear more of conservational agriculture. Okay. Say, you're not by an and you do an assassin. Nyame boy na ye beto ye de bia me example asase kesi ye dawo yi nyame boy adam ani fe omo bi elupe na ken ne be be kan ho omo ye 4 na yeku ba ko na set be kan still are 4 but see how here keep processing we are running into thousands asase no se bi be kan ho it dey say ye hwe how we betumi conserve AGRIC ni edwuma no Fano to say, BB to say, fallow farmer, and I say land rotation. Okay. And you see, a book open and we want to inquire land rotation. I will keep with because I say, about conservation agriculture, you share soil health. Say, assassin, Natinum now, a Dianimu AFIBA, a whole fertilizer to say. A more dear woman to say, and boy, a womb, our mama, a 10 or Rebecca mineralization, no more 10 is I, and no manner a proper edema, a nutrient, almost almost 77 Diana, or Munya and power, sir. The use of broad spectrum agrochemicals, say in dry a day, a boy you get mobile. If you are one is our way. Okay. Funny, I post prayer. If you come one in if you come one in a penny, who post prayer say a cat and say Ubibia. Okay. A drone would you quantity, unfilm quantity. Okay. Example, a Nuntema, Simon, and year bomb the Rupan said, Cocoa sector now. Tisia war. Pollinators, human pollinators. Okay. Or one, Cecilia buying attitude. Emma, Nianka, said, or by dear no, Ayama, to say, Afafran, Tony, or that insects in Kakanka, or pollinate, Emma. Cecilia, broad spectrum, doing your cook, sir, and one in armor. Cecilia, Nipa, I pollinate yard. Wow. It is a buyer for Nipa, what training. Debbie, I did strike a yabot repa. It's Debbie, I what I found. Oh, I said, I said, yabot because a powder on our farm, our shop, a plant no banana. Now they are two. A yabot, a yamadali law in Tiana, your foul. It took us animal wing and I said. Ya start ya mobile. I do cocoa when say I start ya mobile. Na say ye ka say e ba e broma dey because e broma na dey create book bring the customers na pollinate. To yi we pollination if you are come na pollinate yiman ye dey do the kum nyina nti in this agroecology na ye the interaction between
agriculture okay and adwuma no okay any environment no ye kire sa de ni nyina okay ba minim se ye cause ye be plastic waste so aha na do na maka plastic waste no ye be ko no no so no e ya de ye come asempa okay nti sane agric extension officer wama ye nya ho nti ase no on say first no na nka ye nananom omo se ye di noboa nti we ko we fom no akwakodo na we nso akọ ne yonko fom no akwakodo saa na no moye no basese no ase ani bie bebre na abaso ni nti no obi happen quick fast baby abefa bia fast wo fast food fast this fast that nti no se obekọ akwakodo no na nka wakwakofa we decide nso ye mu bi no yentimi enread ne e wo ho no enti ase se ebeku aboa we anaso se ebeku aboa bi wonya ate se ne nwie bi na danfo bi eko use sa we decide na ahimwe ni nyina chese ye beka ne dede da chiro so kofa na akwakwa ebuachi bi di imagine say in a day nipa be 50 and a boss sprayer na chese asase no bia wo 1 acre kra na 50 acres ya say so emo e wo so nyina na ba ne sanso a emo akra ema agriculture no enko nanim te ye bibia e wo sa akuafo nyina ehwe na ye nyina yetu ye hofo na ye fa sa akwa ne so na ye de boa na Mr. Kennedy na me pese me sanso ebisa wakoya agric officer wo sa field ni mu no obetimi amaye specific success story bi emfa say hwieni bi a ofa kwan papa bi so anyame adom eniema akoyie amano wo nefom sanka obetimi ene ya chesa stories ni bia na motivating nkofo anka ebepe okay and the stories in the endorse in fact success story based on agroecology ayehwe say sisia no yekuya adwuma na yede obade ho ne oma remember for plant extract plant extract ti say abode kankan ye yetumi ye ema yede boss ye ndoba no so spray ema mboa ensere no enti eba ti say bibi ti say kabi etreni ye extension officers ni nyina ema ne yeso ye kire kuafo no enti okoba bi ti say efutumampon okoba bi ti say efutumampon emba na wo ho ni bebre sisi say so mo be kwakoto eduru agric eduru synthetic one ni bi na omode be bob spray no mo use sa abode kankan bi na omode control omo emboa na nse mo ai farmers day eba nti ya call around na ya bo ya tumpa sa fine o hwa farmers ni bebre obisa omo enuoma asisi a omo ye edi aboa na ema environment no entumi ensei ana ebetina hoda na aboa ma bebre ka sisi a eduro na ye de kumbua bebre no sisi a obebisa agric officer no betimi ama no so se yemboa we na esei wade ne dia obetimi ayusu plant extract we na wode a control about disease ade ma ye use eduro bebre ye disease and pest about to say disease any pest ya endro say ye call mami bi wo de hia ne ntos tomatoes afom na me ko na emu ye neat era mi bisa ne say na tomatoes de ye wo problem wo kepos kakra ya re kakra southern blight ne sawo you know eno si wo agric extension officer na chere ne say ya resi ba ko so pe on team fi ho na spread it enti no ko na phone ma anya say ya re mba hoda ya re aba ho but the way you control no mechanical way you control say ya re bi ba obeti fi ho na entumi and spread no eno so another way oba pineapple and abrobenso a plastic mulch ya you see so when you use plastic mulch oba wa dwen say emu befu emufu nso na wo do a wankasa wakasa wo do ahoden do a edin unsa abrobebe wo ne sa na manioma enti by all means we use we decide enti plastic mulch ya you use ya ma we decide omo use wo abrobemu no akofom man akofom na one thing about abrobenu say because abrobenu omo ya bobe bibiro omo export omo de kwa abrochire ni ntino obroni de obehwe ma hwe the residual effect ni ntino and oma dia tumu pa de bia meka sesenka yen Ghana fo yen ni edi aka han kasa do yen ka moye iti eba
ndura ye use do so a AGRIC adwuma no say we control pest and disease edu ba bi ebetumi age wonsem okay the last resort to be so be use AGRIC edro ye bi sa edro no ye sisi asa nsuo eda wafum ne ye ba na ye hu se wo bo edura ye ba ye hwe nsuo nim say ohuru edro no ho egum a ana say o feeling mpo no o feeling wo nsuo na no a ena apart from say why side ni na say ehwe say oku adwuma na wo ye nsuo na da ho no wa ma distance kakra abam okay wa ma buffer me wo farms bia nsuo kase na edom ndua wo nsuo na no nyina ya ma omeja eno ma twen ko machi kakra wo ye wadwen say asase ne de obedidi ni nyina so a obeku nsuo no ubonse later na afedie unya bikura emfa enye uku edwuma it success stories no de AGRIC ndru na ye use no bebre no especially we decide no ne sawe no na nsen a ye call inspection for farmers day ultimately say bebre aba form eni nyina so ye hwe ansa na ya select obi amana award no okay just mbesha sa nyemani na ansa mama ye hwe sa nyemani nyina ye hwe technology we use ye can technology ba AGRIC na ye can technology in fact ayana a broad kakraba ye very simple okay ade bia AGRIC officer na chiro na we use no a new technology ade fofra usia intiano na sisi ye pa se we use rubber nimpo wi ye kase tietie container nim okay enye sa wan hwe na obi ede akose nsuo anom ana se obi ahuhurum no de nchinya gum okay ana so de ngu agum intisa no mani nyina ye hwe se ye ba na won hye na ye hwe se container na wa obi wo ha for audit purposes intino on hye no because person wi a o kan se mitose intino on hye no ba ye be make sure say ye ba na se o say container na no say red flag okay into no Mr. Kennedy baby eju no ye koye nim no edien na ye betimi ye de aka won say nyema ne bebre na waka a lot of things are being done right now but ye koye nim no kwan best de betimi improve the practice the agricultural practice no kwan ba ko ene ye te he in fact me bo Coastal TV abasopa for sa program ya omode abai advocacy and creating of awareness and sensitization a very important tool you to me the change community adwen nipa adwen yes into social media be in say it to me changing the narratives no one put to me set the narratives no bon so be e dey chire into no say program ya for hwe very important say ye be kan sa ndwumapaya Coastal TV ye bebo the rule na say information center si bi krampo ebefa na omonso mo be extend we na because extension officers ni yeswa na TTC strategy ye use ni ye say ye form ekuekuo ntina chese nipa extension officer ba kono ko betimi ahia nipa dodo bebrinti creating of awareness, advocacy, sensitization, are very important. Pass a bit me change the narratives. I dare bakwa who kakran say, ye de AGRIC in Drew Airby. Yenya we kakra challenge kakra. Na Ghana folk for an engine too. Okay, na dientia. Yeah, na ye de sa kasachre any advocacy aye. Eno omojitum okay omojitum no se hu se ha adwen kakra in fact enye se drone na enye but the way you abusing in it na sisi there are other alternative ways organic ways intino na ye shift ko hon sisi no ni jai no so abaye den ama ekuafo no intino sene ye no first a ba ya no munji ntuma ye kan mujitum no sisi no se ye sign kan agric officers no dey mitimi se omo ya de se ye kan no mo sa jitum se obe use AGRIC ndro ni bia se wonye large scale farm okay
onye large scale commercial farm na be use AGRIC in drone bia. It should be the last resort. So we use a drone we use ni AGRIC di natural mechanical way, biological way, ni sana manema ni nyina wie na eje wonsem no. Now we resort to AGRIC in drone. Yeah. Okay. Not just too much of everything is bad. Bad, yes. And so no yemfa agroecology and komobono yemfa ensi woni enhwe the other aspects nso eno so ye gender equality no. Meka gender equality and say kwan papa ye befa so a important one na yete no eba ne mmema emba enkola mpanyfo emrante ne mabawa ye de obi a ebeka ho nti no mponso na ye hwehwe wo krom ho no e was make sure say obi anya ne chefa ma ye ni obi a ensi nchen me anka say we mu de omo ye nkwala ye mfo mu nsi nchen na we mu na ye mpanyfo nti no ye mpie omo ye nka omo ho ye mbo omo no omo no omo endiye ne mo was ye de obi a eka ho say eba ne say ye bibi na say ebe affect obi a ote krom ho na e was ye consult obi a akwala panyin ye ju obi a adwen ne hu say ne eba be ye no obi a ebe bo obi a ne mo ye nyu obia ensi nchen ene sent no ye call Madam Irene MENSAH Asante ne ho na ye ne no akotwetwe enkomo na ye pese ye bisa no se ono akoye gender ejuma ye ni a onza mi de menye ejuma o gender office order nti no ye pese o kire ye kwan ben so na o mafa from the say ye no mo start ejumedi ababesi enne no kwan ben so na o mafa o mahwe se ba ne gender equality a ebe koso yie pa ewo emfa ne say Cape Coast Metro ha say Madam Asante obeboa ye wasa asem no me da sibe na ye ka gender equality a emi say mpempi no amanfo edi omadwen bu say ye manko ho asem na ye ka na gender equality enye ma ho asem ye emma mema emebu nkwara obi bia ka ho na emi say abra mo hye dwumedie ase no ma akwanya mo bia ba beti ase se ye ka gender equality a na chese ye nyi obi amfiri mu ye koye ni wono na eye den efi say na edum pempenso a ye mindset no as the people no was very difficult to change from say ye sijina bia enye mema nko a na betimi asisa agina ye no na emom ma hwo betimi ayeden aka ho ema ye ma no ene ye nua mema no ne ye kan youth na omo so a contribute nti na eden na akwanya ye ko start TV mo de baaye ema enchechire no akwachire yie ema ene wo baaye mpatem ye Cape Coast na ye gitum yie se ye kan gender equality a obi biara enya ne ho ntiase impempi na ya na me person me focus just on equality because o kan equality and na chese ye nua mema no mo ba be challenge o no nsinti no they say no ye kukọ equity equity no e be kire se e wo se pepepe yo eba wo ye dwumadie bia ye bedi mu na enye se ye treat obi right na emom ye fa pepepe yo ema obi anya akwanya e wo bibia yeyem ye ba Cape Coast Metropolitan Assembly a ye national nko in fact ye ne eti aban na emu e wo district ha enu sense no na wo se ye dwumadie bia ye di no ye dwumadie a ebeboa obi biara e wo community nim na yankwati SDG 5 ye part of the 17 goals we are seeing nyina ye de ye adwuma no na ye hwe ye no na e wo se ye nsesaye e wo ye bebre mu as an assembly nti die na ye shifting from just awareness creation because afa ye hu say Coastal TV at Aroma ene yenso yencheche kakra ye communities ne kokoye na ma nti asiye na ba na yen as an assembly then ye beye na chese wo see ye movie from just awareness creation na ye integrate gender equality, equity and inclusion in all our activities. The science nti no emaye sijina ye say na afi department bia e war assembly hono ye dwumadi e bedi ye programs ye policies ye plans ni nyina na ye budget no e wo say ye bibia ye be hwe say aso ebeboa omamu ni nyina ebeboa nkwara ebeboa mema any the youth enu nti
jinaya yesi ne se departments no oye wo plans a was a gender responsive. Okay. Na ye ka ne sa gender responsiveness na che se o plan na wa ye no dwumadi na pese wo okoye no eye bibia ebeboa emma nkoa na se eye bibia ebeboa obi biara owo community nti wo hwe AGRIC me braka se ye koye ni mu no dwumadi bi o ho se emma nkoa na wo ho abotre minyi ni se yemankwa na betimi anya ho abotre obema bi o abotre kra chen oba ne sanso nti na ma mo nsusu no mo use strategies bebre emo munye obi aboa ema dwumadi ekoso in terms of decision making no ye hu se oba Cape Coast Metropolis a ye wo challenge ye challenge no emanate from our district assembly structure ye elected assembly members o share dodo na ekogina ase yento omohwo aba na omumra ema megina omanfo nenemu a emema ne do so chen ma metimi aka say dodo na ye emema ne ye wo ba pe eni wom ye ka elected members a appointees no ye wo marker ho na o share say a whole assembly structure ya ye sigina ye edeboa Cape Coast Metropolis na eyobaba ko pe ne wo ho a mini aba o sha decision making na ebeyesen na me nkanti ase emema nko agina enye na emome we se ye decision ani ya na montuo efa mpuntuo e wo district ni mu no emaka ho na ye hwe ye ne edu bedwem enti ye gusu a ye bo ye ho woden se ye beboa ma ene mesisi yie ye decision making assembly na make a conscious effort say committees na ye wo e wo the assembly no ye de ma beka ho say ne be ya e ma ye hwe ani ebedu ebedwam in terms of say youth inclusion because ye hwe mebu na say ebedu mi bi no na che say mebu no doso pa nti say ye di dwuma bi wo district na chese won se yi omu efri mu na empen bebre no agese wa hu se ye di ebia dwumadi potin bi ba beba so a ye hia youth na bia eno no youth be ma na kebe yie no na ye frem aha sese ne ye hu sese youth no ye de omo ka ho na ye mo makwanya no mo so kasa eboa impuntuo ebi ene se yen honorable mayor of Cape Coast honorable George Justice Ata obaye no wetu anamo bi a no kwasem efe yie pa ye wo hwe yen prage ye twam wo ha ya yes na emabu ne doso enu so ne sense oye babu na owo Cape Coast at heart nti oye forum ema emabu na omuka prage yi omunyina bai ebe kire omadwen kire se ne ye na ebe yi nti usha inclusion equity equality we are making a headway ye nu ho na emu mebedu mpempenso bi a ye mprepre ho se aden na we nka ho if say ye nyina ye ka ho bi na ebe yi mo Madam Irene Asante wanu hwam wakasa yi papa efa no gender equality ekwan e be fa so a che say obia nso e be ka ho bi obi ne logo bi a ode ba wase nyina ye ka ho yes nyina ye ka ho into no gender equality no very important say wa hwe aba be juice and pempenso ya e che say what bebre fa no kuaye ho ene gender equality baby a yedwie no ye bema akwanya ema se wonsonso wo adwenchire bi a ubetimi ene ye ache ye numbers no ye be provide wo screens ne so na wonsonso wenya akwanya na wo ne ache se wo hwe so wo Facebook and also say YouTuber kan wo se ubetimi agya wo comment wo comment section ho na wo ne ye edinkita ho se ne ese na efata making our communities even better. Let's leave no one behind. Na make sure say ye pempuntuo ewo oman ni mu a ye making sure say ye nyi obia emfa ensinchen. Coastal TV ye botaya ye de ESSIEN so ewo 11th hour project eno no na ye sha ase no ache ya ba beju last week phone atona ye bie phone lines ama omanfo e che omadwen e fa no agroecology gender equality any plastic waste na obia e che na dwen e wo ho na Mr. Kennedy na wo ka say plastic waste no
and also so ye ade a ha ye wo ye kua ye ho pa no ye ne omanfo ne kasa o mo gitum sa ampa ho mo na ne bi mo so suggest action plans a si ye ya ebeboa ye ebi si say ye mfa dustbins ensi vantage points na ade ebi so po ka say ebo dustbins no di si okra na obekọ no obi di ni nru afini fie na ode aba begum baby ayedri as on mine no e dey na officers ye ya sa plastic waste no ebi si me yi efi ho na enko haye. Okay, me that say ye pe action plan they combat plastic waste then you use the smart method now. Say one, we should have a very specific objectives it should be, and that objective should be very measurable. Okay. And it should be realistic too, and it should have a time frame. Yeti video no say obi the baller ever be good. That's been no more egu ono me obi so Emma even suggestions say enka CCTV cameras so I think with the CCTV cameras for instance abrochire omobedim braso nyina because of that it is a CCTV cameras no one security wise police for ne man ebeboa na say san ahwe obi nso a o ya de a enya na o de baller ebegu no ni fie baller o de begu babia ye de asise yemfa plastic ngu na say becha I think say is a good call ebia we be the adjumba say bia price na na say we but o mine I think so the o mine be to me I take care of that. About plastic management, ye ba AGRIC there. Some time ago, na company bi wo ho a omo in order to o farm no enye polluted with plastic things in it no. Na omo ba o farm wa omo beto bottles any sachets in drone na wa we ni na omo beto. Oh. Enye sike bia na omo dey ma but na omo pe omo create sa we na say onya one seed in pound so wenya bibi so with the aim say yemfa sa rubber na entoto baby rough because ensure down wo form na say plastics ekototo ma poison ensure no too embo aquatic life no embo na ewo mu no so etumi poison ena ebi etimi trap ebi mukura omukọ epono na omo de omu no mo obi wo ho a ebu na wato no emu ayedupa na dwen se otwe enam na eboba na che ball ankwa na watwe so you can imagine wakoda ho the whole night or the fuel na akọ watwe wall na aba you see the economic implications enti yenkua yiyoni de some time ago a farmer about say the possible ban on plastics yeah. Media na me support this idea na because on say a chance and a decompose soil ni it is how you can ni na say more times no we use we na yeah monitoring it is one of those things your friend farm sanitation okay say you do o farm ho na say edura we use ye no edida baabia emoa no a ye max oh okay ye max intirubo say wo de wa ye farm ne fine bibia fine but ubo say na obi abeka so we mpo de media chen no ne sa we no da ono be beat ubo so ono be nya award na wo we nya sade ne de yemfe ndi agro especially enioma say environment the polluted environment no yemfe ndi agro kranti no poultry farm say you do poultry farm aye hwe vaccines are use no containers no dig in because a jumping ever back to or farm how you can lose all your mbwani nyina nti sane mani nyina biosecurity ni sawe nyina ye hwe ni ye pa say ebia so your poultry farm ye ba say nkoko ne tiase nti we know say o mo maduane o ye we but ye hwe say cleanliness no so etisen a ebetumi say bibi anko yepe ebetumi amwalusu your capital nyina nti very important
yen Ministry of AGRIC there, sorry, Department of AGRIC there, control of plastic waste in our farms. Any EFIEN, no, we always talk about it. And I also hear when any only farm visit, your friend home, farm and home visit. Yes, some visit families, you know. Omufie, yes, omufie. Into your queenie, Yaba ufie who say, Uku Juma we sika home. O manku school. Oh. Yabeka chro. Okay. Edu fam ye dey into me for so ebia gender for no na the powers are but ye dey into me for so but e do be baby a ye ma award and ye recognize why you kwadwuma ne said den ye mfa won kan because nia wo ye emboa obia aha yetumi hwe community na wotim no emboa be na de aboa community no say ade na ye kire wo na waye ni yie no wonso waka kire kuani bi say ono so nye bia enti yebetimi aba wo farm wa keep it neat the next farm na ebia eye one ne kasa ye bibia no ono waye ne ho datia na je wonchire no enti ho no so kura no yetimax so enti no AGRIC de ye number enye si etrimo odin but ye pese peperi ye tise ne we ka no any say environment ne very very important as climate change who discipline bia anauba assembly no for instance officer omo take climate change you know serious to say AGRIC because it's a issue anto yen ye ho chiri yen ye ekuafo na ekuafo no ye ne o ma ye abusua ho ye ne o ma ye abusua nti no obi wo ho na se onya wa ya de no onya ne atofo mpotumi frɛ AGRIC officer ne se mpacho pe se den na monto platform ma me wow okay so otimi ye besi season ni ma ye frɛ ekuafo no Ghana Meteorological Service for say this time you see no onset time ebe si form no ebe check kakra enti de yentwentwen so ana ebe ba ntem enti yenye ye land preparation ntem enti eni omo ye one enti so kwani ne ye kwane ye ne tra ho na ye chense se enti ye till max a omo ye awe enti ne ba no plastic waste e wo farm there metimi aka say Cape Coast in particular there farmers need taking it very serious because AGRIC officer no be for ohun a obeka kire wo ohu oba farm no who said obeka say yifi ho okay yes okay nti no me papa kuani me mama kuani me nua kuani bo modern say obeye ne say na yantil max say no ye ne owura fin ojina homane so ye ne ba bekasa oye community representative at Kakumdo ho na ye koye community forum aye no manfo no kasa ye ne manfo na twetwe nkomo ye pese ye nko no ho na ye ne no endi nkomo tiawa ansana ya sorry so Mr. Fen otimenka welcome to the net nyame adom so nyame na adom ya da nyankopon ase wakoye kakum du mine no ya pese woni ye echa adwen kakra em say ye no kakum du ebedi nkisa ho enche bia na ya pese ye bisa wo say nkisa ho na ye ne omanfo ebedi ye no hu ni sen na ekoye edema wo ankasa no okay we for the man when the mention Coastal TV ashofo majors wani ma bro that I can on the nine nkomona ze na asamna na asama meshe AGRIC pinina na small care omo wa atuma jedia or last year we should be o me ko mensaha asamna na asam nkomona ze na obobo sa za ikwafo wa asama ze yejuma na sinu yejuma izo obobo ma oye ndu ezijuazum na wo ga yezu basabasa na so yetu yeta nti anda komano ye akoye papa bisama mechemida yo Mr. Finn na ekwan ben so na odwin say ebetimi aboa kakumduman ni nyina no em say ye bae no wa hu some of the challenges aye fa mu na de wo fi say ekwan ben so na say ye fa ye benya oman ni nyina na ye no omo edi komo na aboa obia me jizi there o nyama ncheche
yes, I say, I'm the clinic yes, I saw information center. I have the faculty in the year. The year was to make it, you can't listen. You can't, the need to be you have to run good as a you see, I don't know when factories now where Robertson wants one boy. So cover fat more the best. Yana ye produce album, Yeniska, Skinny Union Combo, and Monaco Union Mondi. Beverly young Roberts has the paddle of the natural home, you know. It's all there, you say produce good at now, Robertson, classic, yet more community, not official, Saban Butuma, and Kawanshan, the name get passing, Robertson, you man, Kafan, paper bank. You must have a these are extra for that. You was the no good person in Mina at the watcher. Maybe the yes, so you're going to be in a point. You present a friend and kind of know what is the thing. What the thing are tornado on a mobile brain. Yo, Mr. Finya dance hono. Na yeba kuaye muswa. Wan kasa otu ani ehwe kakundua. Ufi se ohaw bi wo ho a wo se yehwe na yeye omanfo no ehwe na omuyi fi ho. Ansa se ne be ya enko ha kua adwuma like challenges ben na ufi se edaso wo ho a ye wo se yehwe ne ka wasem. Yes, how many years as some the Kujuma sister and person Kujuma first no Kujuma. If I can have the Kujuma in campus Kujuma, but then I'm not going to pump you as an Adam coaching. The Kujuma on my way. Monday, I catch a baby on Kujuma on yet of the white collar job on catch office on your nest and now a dear doctor and office. But Kujuma no say as dia is yen kodi obopoen. Look at your asase. Yenya asase. And I asase owa. Invest social. Aja asase ni a o san no mu. Ndame kwa kunye bi ko meet more. Na dan wo ti si wodo. Nti bi je sai kwa kuno sai here asase sam. Asase owa abene chato the master shi we ejuma. This is your mama, and my shaman, I ain't it is a man I dance. We are the day, Kujima. The answer from you. On the Indiana, very big. Secondary school nowadays, we share the collection war. I think the Jumako. So, some of our we do this. Especially the also down, I won't make it. Anyway, this is a yes, so secondary school. Even primary, yes, so I get now. Never the secondary school. You bring it, you go for being a said, oh, yeah, the Kujuma yet, my bun. It's a mere Kujuma. See, neither here and a man, honorable boy. Yo, Mr. Finya das and so ne wadrin chan is a when your bread at the amaye. Master, Madame Artillery, let me show him what is my will. You said that. Is it when you Mr. Finn or your community representative for Kakumdu? A honey, your community forum now, your new man for no, at your chain and come more. Ebusianfo baby a ye beye na ya sore so na em se nkomo no ye di bebre once what bebre na me de bia me kasa se wo ye wo de na me so me ye media eno na omamunyi nyina no ebetimi ediye enti no mema ekwanya kakra ma se mabedwafo wo last was short one, very short one bi omo pese omo ne ye che ansa na ya sore so a ye cha se free Madam Irene so yo Nedi kaime da se na medinchia so free the Cape Coast Metropolitan Assembly di ama wahwefo nyina nia mekanise in attaining gender equality especially in decision making no e was say ye yire ye ho pa na ye bubu glass ceiling. We need to break the glass ceiling most especially in respect of decision making Emma ma Cape Coast. Okay. Na
yentimi ma emanya akwenya bebre na omunyina ewa assembly elections na omushoma no eni omasem entimi ndu bedwem mekani se ana maka se Coastal TV mabomodin bebre yeda mo ase monkoso ani eni dwuma sene ebe a Cape Coast mine no bedik ebe fa ntuma pefra na ye ka pepepe yo ene kroyo eni ye nyina ye wom bi no ebema emu aye den fi se wonsom woni nipa ye nko aye ntimi nye as assembly na emom Cape Coast mine nyina awofo bi anya ne de kakra emfamoa na pepepe yo enkoso ewo Cape Coast yo ye da se Mr Kennedy yo me da se me so kakra me ka kire me de akuafo ya kakra me ka kire akuafo ni se extension officers ne ba yen haban mu no mo ka enioma bi a beboa environment na so mutimi fa no mudi so Farmers Day so ba ye invite obia obia okweni bia mbe support ombe support because ye de ahye akuafo enyonyam wo bo ma boa yen afimu ni nyina aduane a obia di bia wo Ghana hase na Cape Coast ase no efi okweni bi ensa no nti mombe boa Farmers Day no na enye krabehwe medase yo dwumadie ye ne Ghana Community Radio Network na akabom ayeye Coastal TV yenso se na ebe ya yenja obia ewa achire dwumadie eno na ya ye de ababesi empempenswe nkofo nso a dwumako so a omo boa ya na de bia omo so ya asen no African Journalism Fund omo so abomoden na omo aso ya asen ababesi sa empempenswe Midin a wo frame a medjeso AFIBA nyamishrawo se wakoso ana oni atena babesi sampempenswe se bia na opesa wo frɛ na mantumi amfa yesrewa fa cheyen ne mum kan wo se wo Facebook ani YouTube a obetimi agya o comment na yensonso ye ne o edi nkita ho ewo ho yakramo